Voin hi October ni som pathum pathian ni ania in zawain chibai vekule. MZP in pensioner roinun tumna chhui chian antum. MZP General Headquarters Executive Committee Chukhomin Tun Naya Sarkar Department Shangshanga Officer Pension to Roi Chungchang le Zirlai Tini Lo Thleng Tur Chungchang an ngai to a Officer Pension to Roinon le Pension mai tur Roinon tura file kallai oma an sia da wangin chui chian ni se anti a Pension to Roinon an ni lo na tura malak ni se anti bok MZP chuan Mizoram Sarkar hnuaia na thok pension to roinon an fo chu tunma achangin tha an ti lo thu an soi fo to ti an soya pension to roinon an ni awanga bang tura nurpo an lo nei to chin ni in an soi Sarkar na thok te chu an na tho hun chunga chanem ngai taka thok tura ngenin an pension to hnuwa ero chuan chalai na zong mek te kyan tura an du thu an soi MZP shwai tu te chukhom chuan zirlai tini October ni somni pasari chu pathian ni ani awangin October ni somni paruk sangni somni palia aizol khopui chunga zirlai tini pualin ruihlo dawa kongzo ni se antia kumin zirlai tini thupuyatan ruihlo zirlai ti mel mati an mangdon bokani ruihlo man khom sa tiral Tuithiang veng branch wai me kumpuan sub committee te chuan nimin October ni som pani sang ni somni pali khan an veng chunga rui thei thil an man khomte wai me president puwanlel thana havin an tiral Tuithiang branch wai me president chuan an khotlang alo thiang hlimjok na turin kan chenom vela rui hlo nei le azuar angchi te an omani chuan kumpuan committee ti hena thlenchin turin veng chung mi puite acha a hetiang kan ti zel chuan kan khotlang athiang hlim don ani ati kumpuan sub committee ten ruihlo nei tu an man te hi veng pon le veng chung mi te an ni a ruihlo ngai mi engemoza huma dalu an ni a tuithiang wai me kumpuan malak na wang hian ruk rupo mi panga an mana an thil ruk te mulet lo omma se atam jok chu an mulet sakani veng pona changa tuithiang veng lo lut tur ten ruihlo le akai noi thil engma lo king lut lo turin an ngena veng chunga ruihlo ti le zor khap kat ani bok tuithiang venga kumtling lo zandar ko hnulama pon chwa khap ani a veng chung mi ten an zom thale ri ani nimina ruihlo veng chunga man khom an tiral te hi heroin hong thum rakzu somli pariat royal steak thum blenders pakhat beer can somli pakwale alprazolam strip rukte anni a kumin chung hian an veng chunga heroin hong som pani rakzu za somli ganza gram zanga asenchi som pani beer can zani somsari le alprazolam strip zani somnga an man to ani kongchat wangin tlandon lo Mizo Truck Driver Association Mizoram Tipper Association Driver and Owners le Mizoram Indian Driver Welfare Swan Tuchwa Siamin Chief Ministerin October ninga sangni somni palia sai rangchu durlui NH 306 Kongchia Siam Chatura NHIDCL contractor te October ni kwa sangni somni paliral ma a Siam Chatura ati chu Mizoram Truck Drivers Association shwai tu ten October ni som sangni somni pali khan amuna enni in mason na du thusa ma mu tur an mulau thuan tarlang hetiang ani awang hian October ni som sangni somni palia Mizoram Truck Driver Association Mizoram Tipper Association Driver and Owners le Mizoram Indian Driver Welfare te joint meeting chuan ni som pali tha som sangni somni pali atangin sai rangchu dului konga chhezwal puile tluk lo om khopa khwar chelai te siam that ani ma zong tiam chen om lowin kan lo ni se anti bana kaidu antam October ni som pakhat sangni somni pali khan Irrigation and Water Resources Department Auditorium Miniko a Mizoram Agricultural Marketing Board Bultumin Mizoram chunga District Shangshanga District Agricultural Marketing Committee titan banakai scheme sangni somni pali sensitization cum consultation meeting nei ani a Agriculture Minister Pu PC Vanlal Ruatale Horticulture Minister Professor Pulalni Lomaten Anman Pui He huna tarlan ani danin banakai scheme portal kaltanga progress partner ni tura dilna sangkhat pathum alut to a malak antum na sen sau chu cheng vai bel che za somria pani point pakhat atling
he deal na zinga hian Commerce and Industries Department hnuaia deal na zali somni panga aluta Animal Husbandry and Veterinary Department hnuaia deal na zathom pali aluto bokani bana kai scheme sangni somni pali chu kutna thok tu tele ador tu te inkara inrin tok na siam le leilung hausak na ti chelo zonga malak na kalpui tura duan ani high field chong sakmeka MNF chalai anlom MNYF headquarters Ushuai to the Chuan Nimin Khan MNF Sorkar Lai Sakchan High School Field Zarkota Achonga Sakmek Chu Antoa Natho Achakbaka Achat Avangin Lomom Anti Tuan Sui Hayfield hi Aizol Smart City Sumvai Bel Chisom Paruk Point Bial Paruk Manga Achonga Sakmek ani a Achong Noi Berhi Parking Tuni in Car Som Thum Pakwale Two-wheeler Som Paruk Dana Tuni in Adot Tu Po hi Parking Tu Thawni in Car Som Li Pakhatle Two-wheeler Som Ni Pakwa Dana Tura Rwa Man Thaw ani a Field a hian Phulim Pha Turani a Field Sir Kwal Chhuaka Do San ni in Ke Akal Kwal na Siamani MNYF headquarters Suan Venga First MZP football ground Bechana field chong sakpo amuna an ina field hi phulim pha zo to ni in asir hnuai hian in chong pathum a oma Mizoram in lian bernia soi ani MNYF headquarters Suan MNF Sorkarin tunlai khovel chalai te mamo sia a field chong siama zoram tan le aveng nei tu ba ka government high school tan pu a changkai tur an lo ro man chu ro pui antibok Mamo chin bak la lo turin ngen Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan petrol diesel le LPG te inchu buai aum lo nan mipui te mani mamo ang chin chawla turin an ngen Thuchwa an siama FCS and CA Department chuan Mizoram petrol diesel le LPG te hi mumal takin aron thlenglu drenga furwa tui tam wangin kongten du thu asam lawa konga aron phur tu motor te aron thang radio china Mizoram ron phurlu le a thleng te chu apangai rengni in an soi Bipuiten mani masiala momozat ai tam petrol le diesel te kan che khol china wangin bipuitam zok tan hars na kan siam china chulawa petrol changin por retail outlet petrol pumpa in chu loi te athen phani in an soibok khona khalai boral Turkish Airlines pilot pakhat chu athona khalmek lain aboral ti airlines hunei to te chuan an soi Nilaini Khan Turkish Airlines tunai tu de chuan US ram chunga an thlolain an pilot chu ni khoshelawa a thu an soya New York airport a manmo taka chumdilin an chum filme chuan anunna chanman ani to lo anti he thlona hi Airbus A350 ni in tholeni tlai Khan Istanbul chhuasanin US apana settle achanga Turkey lam apan lain he thil hi athengani Airline thupuang tu Yaha Ustan chuan Airbus A350 flight TK204 thona settle achanga Istanbul run panmek chu Seattle achanga Istanbul run panmek chu boraka a umlain pilot chuan anunna achana apoi kan ti hle ati pilot abuai chantir hian thona chunga medical lam thiam te chuan theitop chain anunna chan antuma thoktu te zongjong po buain manmo takin New York airport a chum andil boka an chum fel nuwa pilot din mun an enfia chuan boraka an umlai Khan anunna alo top mandai to ni in Aston chuan asoya he pilot hi kumsum nga pokomi ni in kumsang ni pasari achang Khan Turkish Airlines a hian thona a khalchan to a thona khal tur le khalai thil theng chungchanga po engkim zirzo vekto ni in shiselo na ane thu engma report an don lo thu nei tu te chuan an soya achung te le athopui te zongjong an turpui thu le thil theng chuan achon tak zet thu an soi bokani VDP din tharli achul tunmalama Khan khwale veng shang shanga mi puite thamwana mi puite himna konga sul sutu miswal ruk mangte midang ti buai chingte swaswal kong shang zo a mi puinun phung ti buai chinte mana police te kuta lan ching tu pol chatak village defense party kan nei china mi puinun abikin thingtlanga antiral muang chinhle ani kha Village Defense Party chu Sorkarin apompui ani awangin omzinele mumal takina kalchina Sorkarin na antho theina turin achul angin apui boma an hathona tan thil chul le mamo torchlight searchlight raincoat tele thil dangte Sorkarin apichin boka dan le shai lekko nalama mala tu police le excise tan po kutke poimo tak anni chin
khoi mulaya lo che fir fiak deu tharum tho na lama min hliau deu lo ve bok chin ma se VDP thatak chuan khotlang an vungral muanga miswal mi ba ka chet lak ching te antom impha a por thali changkai tak ani chinani tun naya VDP hi khochen khatin lanein omzenei takin kalpui mek ma se khwale veng tamzo ka hian VDP anting to lo ni in alanga mipui in chia pi ana ramrishula champhai district a hian mipui te hian kongshang shangin VDP hi kanmomo tharle ni in alanga sarkarin a recognize lo GAC kamti angchi ti a hian khwale veng shang hian police te kai shwaina hnuaya VDP hi mipui hwa pin din tharle ta ila kanrama swalna tam tak hi kan tum thein arin Assam Guwahatiya Poisalem chungchanga mi pathum anman Asama Poisalem fake Indian currency note man ani a he kai hnoya hian Guwahatiya mi pathum man ani bok Assam Police Special Task Force chuan Poisalem hi Dispura Bormotoria area a apartment complex andapna an muchwakani Police ten helai area andaplai hian mi pathum FICN inhlan chhongkwal churing hlenin anmana an endik nuwa Poisalem bandel somni pariat an mansaka heng poisa te hi cheng zanga not vek an ni a an Poisalem manzat thlut zong hi cheng sing khat sangli ani thuan soya mi pathum te hena chang hian mobile phone paruk an man tilbok Israel tankin Lebanona UN base ka futil Israel Defense Force in Lebanon chimlama Hezbollah Pol mun anbeina ningani khan UN peacekeeping mission mun pui an ka futela UN wana sipai pani in hliaman tuarani Israel chuan he thil theng chungchang hi soifia ngalin Hezbollah hil te hi UN post bula an chetla china hil an ka nalaka UN base hi afutel ni in an soya Karma Salam Khan Israel chuan UN peacekeeping mission nena an mun hi sonturin an longen to a mase UN lam hian an zom du lavani Lebanon chimlama hian United Nations Interim Force UNFIL chuan muanna sipai nuai khatvel ada America kumin September ni somni pathuma IDF le Hezbollah te inbeina alwar chawnu khan inka hai puang turin an lo nor ringani UN mission chuan an sipai pani in hliaman tor thu hi soin an ngai to omlo ti an soya Indonesia mi ve an ni ti an tarlang bok Israel beina wangin UN muan na sipai pani in hliaman to le a an base ka til ani chu ramshang shangin an temna salia iwena Indonesia ambassador Hari Prabowo chuan Israel chu international law chunga oma a in ngai ni ti in Italy defense minister Guido Crosetto po in Israel che dan chu ti swal pal anilo atia in soifia tura aphu thu asoi Iwe swan iwen mun beitel ani chungchang chu angai venzui reng ti in Israel in Hezbollah mun te ti chha tuma beipui athak chu ashithiama hemerwal hian iwen muanna sepaite himna ti der thong zonga chet ero chhalau ati thu asoi Manipur sarkar shat puilo khoa sarkar scheme mangtheidon lo Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan an state a thingtlang khuwa sarkarin ashat puilo unregistered te chuan sarkar scheme an mangtheidon lawa ham thatna omte po an dong ve don lauti asoi Chief Minister chuan akai shwai sarkarin ramngole environment ven himna tura ma alakdan chungchang asoina he thu hi asoilanga Singh chuan unregistered khuwa ti te chu engtak nge ti soichwang lo ma se kumsang ni paruk nulama kuki nam tamna hill district shanga khodin thardeni angai anni hengkhwa hian dan lawa Myanmar achanga ron lut kuki zo nam chengin sarkarin ashiat puilo ni soi anni Chief Minister Singh chuan nilaini khan Manipur ram hnuai hum halle chenna leilung ven him konga chanpuina te chu sarkar sha puina nei lo thingtlang khomi ten andon ve theidon lo thu hi asuya sarkar thupuang tu Dr Sapam Ranjan chuan media nian anim biak na a sarkar sha puile enkol ram te chein sarkar changa ham thatna om thei MGN REGA PM Shuryagar le ham thatna dang te po andong theidon ani ati Manipur Police Station le outpost da bildon twal chung boina thengmek te thunun ani theina tura sarkar lai puin Manipur Police Force thom chak arim ti saknuwa Police Station le outpost da bil ani don Chief Minister N Biren Singh hawa CM Secretariat Cabinet meeting neya Sadar Hills Churachandpur le Tamenglong District Peng Chuamlaya Jaujang te khwa a Police Station asiam thar turin anruah man ani
cabinet meeting chuan Tamengling district a Nungsai le Khongpum Tehsil Khwaba ka Imphal West district a Singdadam achanga KM Sompakwa ahla a police outpost thar pani da turin thutukna asiam bokani Manipura hian police hi Sangli zani ommekin police station Somli pali a umboka police station thar pakhat an siamba ka hian Hill district le Valley district a police outpost hi a inzat ve da thartum ani kumsang ka zakwa somli pakwa a India a inchung lu khan police station pangali outpost pasari a oma tundin huna chuan twal chung boina a thlen chawrenga wangin dan le thupek ken ko kunga Puiturin Security Force Singruk ai tam an ummeka anjinga hian Assam Rifle CRPF ITBP le Indian Army po antila Manipur twal chung boina hi me ni thum sang ni somni pathuma ron chhuak chanin mi zani som thum chuangin annunna anchan to ani West Imphala mi pakhat ka phlum Manipura West Imphala miswal tu ti shat lavin mi pakhat aka phluma midang pakhatin hlia matwar bokni in nimin pia khan police ten ansoi Nunna chan ta hi Surokhai bam Ibolton Singh Kumsomruk Naurem Thong Khulem Leikai Imphal West sa chengni in arwang hi munfal tak langdong wangdei meitei leikaya October Nuriat Khan an mu ani Poi khoi tu hi anla she chuak lawa ruang hi ningani khan RIMS Imphala mithida na hmuna achung ten mu in ama ani ti an she chuak ve che ati official ten antar langani Ningani ve khan Uripok Tawrangbam Leikaya cheng Surokhai bam Amarjit kumsomni paruk chu tu ti shat lavin silain akapa hliam atwar boka Amarjit chu Uripok Sorbon Thingel RIMS Hospital Bulnaya Zandar Sarile chan vevel khan akia ka hliamani a RIMS Hospital a manmo takin kalpui ngalani Imphal police te chu poi khoina hmuna kian kalin Amarjita ka ani chan hi anla she chuak theilawa Imphal police station a thubuai zialu ngal ani thuan soi Sakei naupang se hlum North district chunga nimin pia khan Sakei naupang kumriat mi bein ase hluma he naupang hi tani ani in Malkapur khwa ami ani a jinglam dariat vela anu ne na anchuak chu Sakei hian alo be thuta anunna achan phata ani Helai bial thunei tu te soidanin henglai vela kyan Sakei acheta thin ti hi anshiatna are tu a khotwal mi te po anral chi hleni in ansoya naupang nunna chan pha an omle zel chupoi anti hle a enfia tura damdoin panpui ngal ani thu an soiba ka he Sakei hi engang che alian nge ti le nasa zo ka poi a khoi ma ti hlumdan tur an ngai to tur thu an soibok Hurricane Milton wangin mi pali in nunna anchan to Iwesa Florida State chu thlipui na tak ruatui tam takkeng tel Hurricane Milton chuan thleng to in he thu buat sailai thleng hian mi pali in nunna anchan to a thlipui hian nilai ni khan Florida chaklama changin state chung hi aron nuai chana thokna chauzelin mi noi thum chuang zette chena mun chu alu chwa to Ningani khan mi singriat chuang an chen na le sumdo na munte chwa sanin mun himjok an pan to ni in state thupang tu de chuan an soya thlipui hi athok na hle ni in an soi Hurricane Milton hi category nga thlengin a chak chaudon nia soi ani a tho na thun tur hi leishula zelani awangin chhatna a thleng tam theile don ni in an soi Chatna a thlen thuta biak pore tur le chan chhuat na thok tu te chetvel dan tur in ruam manna an nei thatok thu nei tu te chuan soima se a hun a thlen me chuan chetlak a har sa chaule ni in report chen khat chuan an talang bok traffic jam wangin school chol Nimin pia October ni som pakhat sang ni somni pali khan kon pui quarry le se chon RTP farm bulkong chiawanga traffic jam wangin bolpui achonga kon pui lama school kal tu te chu school an chol pha ani thudon danin zirlai no pangte chuan na school bus traffic jam awangin atlang theilawa mani in lama kirle in school an chol pha ani kong chia awang hian lir thei ain dang khom na sa hle ani Boypui khochunga po lir the cheson the anom manglawani a traffic jam boypui hian konpui police te ankala a the angin ma anla ani ni som paruk tharia sang hi somni pali khan boypui achanga konpuya school kal zirlai le annu le patin konpui le boypui inkara kong chia kong anzo Israel indona Zanlai pelnu lok khan Lebanon achanga Hezbollah haute John ka chwawangin Tel Aviv marlama siren ti rik ani a Hezbollah te hian John pani kap chwakin pakhat jok hiloka thak ani a pakhat dang hian Tel Aviv marlama Herzliya muna building pakhat adeng fu ani
Hebe na thenga hian Lebanon achanga Hezbollah te drone ka chwa te hian KMZ chuang air defense te bumin Tel Aviv dailama chutfu nei thei hialin hei hi tun hnaya Lebanon achanga drone manga strike nei thui ber chum ani bok. Hezbollah te chuan Israel chunga khochen khat Haifa Tiberias Akers le khodang te chu Israel army in Lebanon an beina zona sipai le officer te omna atala man ani ba ka military base te omna tia puin heng kholama te hian beina an siam ngun ta hle bokani. Lebanon achanga Israel lama rocket rual ka chwa ani nuwa Haifa bompuak te a Kiryat Shmona po bompuak ring tak tak a bok. Hezbollah Lebanon Israel chuan Lebanon ram chunga bom manga beina lakal pui zelin kho chaklam beka biala kho engi moza te bein Lebanon chimlama nabatia bialama po beina engi moza asiam bok. Israel military chuan Lebanon chimlam le kho chaklama kho somni pathuma mi puite inson chwana tur thu pek thar chwale in mi puite chu Sidon bula awali lui marlam panhal turin acha bok. Lebanon chimlam Sidon districta Al Abisaria khua a chenna in Israelin abeina a naupang pali le Lebanon army sipai pakhat athi. Israel chuan airstrike mangin Beirut chimlama GA Kadra inkar munti abe. Sidon Beirut highway bula GA khua chenna building pakhat chu airstrike mangbokin abeni. Gaza Strip Events one Israel in Gaza Strip a medical munle mate baka na thokte abe chiam na te thirletin Israel chu tichimit tur zonga indona kalpuya angaisak. Israel in Gaza marlam biala Al Omari Mosque Jabalia bula micheng omna mun abomna Palestinian mi somni pani thi in hliam tuar anom nual boka tinchin shiat lavin mi enge mozat an ombok. Nimin pi akhan Rafa khopui khochaklam Al Ryan muna Kwasam Brigades te chuan Israel Infantry Engineering Force te omna mun bom manga bein Israel sipai zinga hian thile hliam te an omani. Rafa khochaklama Al Janina muna Israel Army Merkava tank patni le D9 bulldozer te chu Kwasam Brigades havin Al Yasin 105 shell te mangin an bay. Gaza marlam bial Jabalia camp achanga khothanglam communication jangsuna Kwasam Brigades te chuan bomchak tak mangin Israel Army Infantry Force bein Israel sipai zinga hian thile hliam te an om. Nimina Israelin khovar chantir achanga Gaza Strip abeina asiama mi som pokwala en thi. Israel Army chuan Gaza khopui chunga D5 tia awa huam chunga micheng te inson chuak turin thupek thar achwale ta tin hei hi Israel Army in Gaza marmi puite 10-5 veka close military zone siam tumna the general plans chunzum na zel ni in alangboka heti lai hian Gaza Strip marlam bial chu na satakin abum bokane. Yemen hen Hamas le Palestine mi puite thopna tilan na turin Israel lama military strike tinayin Red Sea long civil ti chu ral thuam cheleka thunun le dan alatum chunzom zel bokani. Khati song khatun chuma karon puan the te chu ni e.